بێگومان سوێد vê ji we re bêjim problemeke ciddî ketiye navbera Tirkiye û Swêdê çima ji ber ku hûn zanin di van rojên derbasbûyî de hem Swêdê hem jî Fînlanda xwestin derbasî nava NATOyê bibin welatê yekem ku li dijî wê derket piştî Rûsya bêguman Rûsya naxwaze Tirkiye bû. Çima Tirkiye bû? Tirkiye dibêje Swêd piştgiriya terorîstan dike. Yani li gora Tirkiye alîkariya YPG û PKK dike. Tirkiye jî wan weke rêxistinên terorîst dibîne. Ji ber vê yekê Tirkiye dibêje ez rê nadim ku hûn yan jî Swêd derbasî nava yekîtiya yan jî nava NATO bibe. Swêd hinek kesan ji Tirkiye hinek kesan ji Swêdê dixwaze ku li wan digere lîsteyek daye Swêdê berpirsên PKK û YPG ne dibêje van kesan teslîmî min bike. Swêd jî Swêdê îro got berî werim bultenê min daxuyaniyeke wan xwend dibêje kesekî ku em teslîmî Swêdê bikin tuneye em êniha biçin yan jî teslîmî Tirkiye bikin tuneye. Ez ê biçim Stockholmê Şiyar Elî nûnerê rêveberiya Xweser lê Skandinaviya li gel min hek Şiyar bi xêr hatî berî ku em werin ser meseleya nakokiyên di navbera Swêdê û Tirkiyeyê hez dikim hinekî behsa vê civîna we ku we li wê derê saz kir bikî hûn gihîştin çi biryarê kî bûn aliyên opozisyonê yên ku têda beşdar bûn îtilaf hebû yan na di wê civînê de دەم باش سپاس نها ئەv civîna siya bû li Swêd divê bin siha Palme Center da sazîka Swêdî navnetewî ji bo dîmokrasî û mafê mirova xebateke dimeşêne ew weka mehvanê wê bûn civîna siya de têda ji gelek hêz û kesayetiyê muxalefetê hebûn kesê weket bê sivîl civaka sivîl da kesê di nav karmenda da li Sûriya û derveyê Sûriya yanî hinekî mozayîkekî pir zengîn bû têde îtilaf ê got di nav îtilafê de îro aktîv bin nebûn lê ê goberê nav îtilafê de cih girtibûn niha cor bi cor cihna de kar dikin ew hasir bûn lê bêhtir kesê civaka sivîl bûn û ê kesayetî bûn yanî û karmend bûn vê carê hûn difikirin berdewam bikin û ev civînên bi vî awahî ku li navenda Palmê çê dibe berfirehtir bikin bêguman yanî ev civîn yanî civîna siya bû divê civînê de di pirsê pir girîng hatine nîqaşkirin yek jê çawa nasnama Sûriyayê pêşerojê wê çawa bê û ya dî jî şeklê desthilatdariyê wê çawa bê di herdûn xe de hinek nêzîkbûneka ciddî çêbû levkirineka baş çêbû dê da dawiya wê de jî nîqaşa çawa vî karî îda ji şêwirmendiyê bi qulbêna bikevna warê praktîkê de û karibin îda ber bi kongrekî berfereh de derbas bibin û weke ev hêzê hindir û hêzê derva hemû beşê civatê têde hazir bin û têda bibe weke laşekî yan heykelekî siyasî civakî ji bo Sûriya giştî çê bibe ev hate nîqaşkirin dawiya wê de lê ev civîn ez dixwazim wê jî kê bêjim yanî ev civîn ji roja civîna Stockholm 1 civîna Stockholm 2 ya siya bû nîqaş yanî çima çê bû ne ji bo bibe alternatîvek ji bo îtilafê yan ji bo hêz nedî ev heykelekî serbixwe dîmokratîk Sûrî bin destê kesî weke têda karibin ser bercewendiyê xwe re bibin û bên heremî çê ê navnetewî Palmê vê îdare dike Palmê jî hedefa wê ji bo Sûrî ew qat civatî goçê bûne gopser neketine dixwaze derfeteke nû beşekî mastir Sûriya werê necem hav ji bo vê pirsa weke bê pêşeroja Sûriya hinekî derîne vekê kek Şiyar li gor we nasnameya pêşerojaya Sûrî çi ye navê Sûrî çi ye mesela nasnameya wê çi ye tiştê ku civînê de biryar ser daye yani tiştê got nîqaş bû yani ez nabêjim te biryarê dawî hatine kirin nîqaşa got hebû ser esasê Sûriyeke got nasnama wê Sûrî bê têda hewiyê esasî hebin û hewiyê heremî hebin
دوێ چارچەفێدا نقاش و بوو دوێ چارچەفێدەژی گفتوگۆ هاتە مەشاندن. ناسنامەیە سووری عەرەبی لەسەر دەمینە ناوێ العەرەبیە لەگۆروە يعني الجوري خستك ما از خوازم جو سوريا جمهورية سوريا تفي به لعربي كردي او جهبه ادبجم الجوري موزايكا قول سر عردا سوريا هي جرك الجوري ويبه يعني تنكاري ناس نامك تنه فرض كي وك جو ريجيما بعث 50 ساڵی سەر سووریا فەرز کرد نەتیجێ ژێم ئیرۆ دبینن ئەم دەبێژن ناسنامەکە نەتەویش بۆی هەموو سووریا هەبێ وەکی دیژی ئەم هەرەمی ناسنامەی هەرەمیشکێ گەرەکە وەکە جه بگرێ و ئەو گەلێ هەرەم جدا جدا ناسناماویژکێ وەرێ ناسکردن هون سووریەکە فەدەرال دەخوازن یانجی سووریەکە نەناوەندی لە مەرکەزی سووریا کە نەناوەندی سەروێ هاتە اتفاقکردن نەمەرکەزی ئەو نیقاش دوێ چارچەفێدا هاتە بەکردن و سەروێژی اتفاق بوو باشە کاکشیار مەسەلاکەدن هەیە و بڕاستی گەلێکی مهمە بەریت ینی ببی میوانێ من تەماشەوانە ڕە بەحسەوەیە کێ دەکرد ئەو ناکۆکین ناوبەرە تورکی و سوێدێدا تزانی ینی تورکینا بووە سوێد بووە ڕۆژەوە تورکیە دەبێژە ئەز دژی وەیەکێمە و تورکی ببە ئەندام دناتۆداش بەرکۆ تورکیە لیستەیەک پێشکەشی سوێدە کریە و دەبێژە سوێد پشتگیریە تەروریستان دکات گۆر لەسەر ناوێ تورکیە مەسەلا یەپەگەیە و پەیەدێ و ڕێڤەبەریە خوسەرە و پەکێکەیە ئەف تشتێت ناوە تورکی و سوێدە دەچێت بن وێژ بوو وەژینە پرۆبلێمت دەما پێشتە يعني تركيا زودا في مسألة خوازي زودا لستي خوجي بهي الستاج در خستيات نافدا جي حتى وزير باراسني دجار كجي نافدا هبو يعني تركيا چما بيت بيجي تركيا جبوي ويف فاشيزمات ناف خود رازي كي بري هرچتي جبوي هناكي تكلي خو روساجي هناكي واجي رازي بكي بيجي بميزنا اجي دوي اوايدا از خوازم آریکاریا وبکم یعنی تخوازه ده پیامیا دیجی تخوازه یعنی او آریکاریا گو و تکلیه گو هنب کردار با کرد رجلات سوری چل الکودا دنیای بن ترکیه جه نرازیه یعنی ترکیه همه کسی دبیجه دبی اون تروریست نگو آریکاریای کردکی جی سر فیسبوک گوتنا که خوش بجی ویدخی تروریست یعنی ام هنا کی نه ام صلاح الدین دمرتاش میزنن یعنی سرکه پارتی که بو بر 5 سال حبسه ده تقریبا 5 سال بنابه تروریسم پارتی که سیاسی بو پارلمان ترکیه ده بو چما کرد بو چما دعوا گوهرتنه که دموکراتیت کرد از و يعني حتى درجة كي تركيا تخوازي حمد شتيخوا قزنجة كخوب كي يك رايا هندروين رازي بكي يك جي كي هنا كي او بخوجي قزنجة كي بكي مثلا بنابري سوري دا قالك اوروبي او كرين حتى قزنجة كخو مشان يا هر جرينجي تخوازي دناتو دا او طياري اف سو بينج امريكيه تخوازي جو موافقه بكن جو بكري يا ديجي برسكه ديجي السويد وفنلندا تخوازي بيو امبارغويا سفرتنا تشكات في وري هلندن جبرجو دواء ريشه جو سر كردابون لعفرينه وسري كانيه سويد جوا ولاتي بيشيبو جو امبارغو داني سر فروتنا تشك سر جو سويد قالك ينافروشيجي وفنلندا جي عينلو يعني برسنا برسا بس هم كردايلي دائما كرد كفنا روجا ودا اردوغان خوازي دويدا بخوازي قزنجه که خوب کی ایریشی روجاوای کردستان کر ایرو بشکی کردستان بله کاچیر اما ریسک که جواره چینا که مثلا جبوک و سوید بکوه ناوا ناتو احتمال تنیا قوه تنازلاتی ترکی را بکه گاوا خو لهمبری ترکی باویجه يعني ام بهيوينا وام
يعني سويد وك برنسيب ما في مروفا برنسيب ديمقراطية اف برياري جوهات نستاندن نفرطنا تشيك وا اف دريا برلمان را در باسبو سويد نكاري سرك وزير هم بريارك اما ولو بده تكليه ما ببرلمان را بجواكا سويدي را جواکە سویل کەدا کە کوردا کە بدەهێ ساڵا کەدا نە ئیرۆ ئەفکە چی بووە ئەف 40-50 ساڵی کورد لە سوێد دناو پەرلەمان داهەنا دناو پارتی سیاسی داهەنا دناو ڕاگەاندنێ داهەنا ینی کوردا کەدا کە مەزندا ژمارەکە مەزن ژیر برا ینی خۆدی تەسیرن لۆبیکەوا هەیە ینی سبە هەیوان هاوێ هەلبژارتنێ سوێد چێبوون تێدا کورد خۆدی دەنگێوانە gelekî muhimmeş hemû partiye siyasî wa da bûlo hesanî ez behor nakim Swêd guhartineka mezin bike ji bo got Erdogan yanî Kurda bifroşe û qurbaniya Erdogan bike ji bo pirsek hal ez nedê biharî dema ne welatên NATO de îro weke Almanya, Fransa, Amerîkîna, Kanadîna, welatê Baltîqin, welatê Danîmark û Norwêcin ev heme alîgirê Swêdin ez behor nakim ev qawelat ji bo Erdogan vê pirsê vî rengê henekê dextekê li Swêd bike bihêle got siba saziyê me wernegirtin û Kurda werê ji dandin ji ber got nîv milyon Kurd li Swêd jiyan dike ez ne duê bawerî dema got Swêd bike û Swêd weke prensîp weke Partiya Sosyal Demokratî ji ber got dostê pirsa Kurda li hemû parçe Kurdistanê ez behor nakim deş prensîpê xwe li arzan bifroşe û ji bo Erdogan qizincekê bike. gelekî spas Şiyar Elî nûnerê rêveberiya xweser li Skandinavya ji Stockholmê mîvanê bibûyê.